Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi. I hybrid Erika thaba barang sansnem bat kalong kami balatip kerteng da ikong nian si riatam kiladu ya kajing im ya kaba omtip na malayo I ya kitiki arngun ba kamet jongki kaper hasla jongkawa umshing kabadan hakathan mauyong Magdolan Road. Na kaliang ki pulit kamaulai police station mars nyo jingtip kilalap ya kamet yap jong kalong kami bat ite iklung kila saino ya kamet bat le ya kabadon kam kat badai kaan. Ya kamet iklung bat kakong nian si riatam lalap ki briu ki beyo ya kamet yap jong kini ki arngun kabala per hasla hajan kajingking kaba penyaso ya kamauyong shanihu ya kini kamet yap lalap hakapor shi bajino phaisngi. Kini ki arngut kidei ki belajar ngai nadu kakat praturik nailur da ikong nian si riatam bari Erika thaba barang sansnem. Kini ki basyong basa hadong taryang mauyong japung ka khubor ki pulit ki yathu kat kum kajing ithu ki pulin layu I khatdu ya kini ki arngut akapor arbaji janmit jong kakat praturik ha mauyong rim ISBT ha kajing trei shitam ki pulit kamaulai kilala ban seino ya kamen ban pelong ya kajing token. Ya kamet jongki arngut la penkit no shanay grims banne postmortem.